U bolničkim redovima šutim i ćumuram. Čujem niz bijele hodnike, neko se jaukom javlja među žive. Doziva da mu svežu dušu kanafom od haveza slabašno tijelo. Prolaze ko na platnu filma u bijelim odjelima maskirana bića. Ne zna insan kad im gleda oči, jel je ljudska milost, jel crni Azrail. Predamnom uz dovratak sobe djevojčica. Nema 20 ljeta, klima na nogama, dihuće slabo. Ostalo tek toliko snage da upire nogama u bolničku smrt. Neko je ćušnu, neko drugi lanu, neko treći veli, ima neki red. Nema, pomislim. Da ima, svako bi je od nas uzeo za ruku i dreknuo niz hodnike, sačuvajte dijete. I ne bismo se vazda ko paščad na cesti otimali samo za svoj komad mesa.